الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هداية دمولين برنامج إمها بفورنا مرحبا دنوان برنامج مي إمها افتاكوس ديني مهم موضوعك اللي أروالبي يستوي خاصة برنامج يفتاكس أرغبين هما مهم موضوعك باهك تكالانا الله سبحانه وتعالى أقومنج مي خاصة كرافا واني علمي أمتك كمغا علمك أمتك كمغا أميكس مد وسفركي مي هجوري أهاري فشيجن داد وسكمغا وي هندو أهاري فايت مولين أهاري فشيجن داد وستكمغا وي هندو هجراغي وآهكا كالمكي أي مهم كمغا واني بما أقومنج مي برنامج كوليجن داني hijiraage mi muhim mawduwa gulaygatun ekeki wahakata menada hijiraage wahakata kabbalaru hijiraage ekeki malumatta kabbalaru em furta kamaka hijiraaki kobato me bisnalan je muhim mawtai hijiraaki ei lugabiyogatun banyam kame dukodme kiya kidan enas ege fula maanaga ege algomen amugo tegga beerno kura maane belakamuga wana hijra kurmaki ei emiha diule tan duko hen taaka intiqalu wata dium komekas hijraga wahaga dekper hijraga maane evre bis fulakon islam diinuga algomenna bayan ko difa wani hijraki ei hamaykani ettarun alattan dium num kama henekkamako ei Allah subhanahu wa ta'ala ya taka en halatun anen halata miha balun kamuga agomenna fennen ebo ei ayat taka ekeki hadis tahuge aliga bima haygatuga hijra eki ei agomen puri halatu ebo rangalu halata emaneki iban kamu gotunna islam kamu gotunna aqida gotunna Allah gaab Allah on itibara gotunna adi emiha am akhlaqa am suluka egotum balayru erna huri halata gure rangalu halata ena diwan mukiyani hijra kurume shakenne hijraga wahaka dekwer agomenge hitan annani ekiyeki befo kurbi hijraga wahakata Allah gama nabiyya sallallahu alayhi wasallam kurbi masibre hijraki mi agomenge islami tarihuge emme bodu hadisa ehem megen e hijrain agumenge islami tarikh was fatta fawani ade makkage ma bindu kurwa rasulullah sallallahu alayhi wasallama wadagen nabi madinage bima ebis haligga ekadege faanu egota intiqalun e dium wadagen makki ei amilla maslahate furham kumattaka kurbi kamen nukam bara saaf ko menna egen e boy enek makko ei Allah subhanahu wa ta'ala ge diim furihama ko devwa bista kunna diim bayan ko devwa dawat warqata korawwa adi islami dawlat ge binga alwa islami dawlat fattwa devwa egotan islami umma bina kurumuge haqiqi masakka firma kan ago menna fenna ehm begen kale faanu sallallahu alayhi wa sallam hijra balagatuma fahuga emme furatama mes muhajiruna ansore bekalun akhbarabba ebbanu ehbekamga heddevi adi yafahuga mabegamba miski bina korabba e bina qaim korabbi adi e bina ki ei podu marujiyakam ganuwata etana evve islam deena nasru dinumattaka khidmat kurmattaka pura emmeha kankan pura ma marukas gotuga kalefan ebe eya ki islami dawla feshi islami dawlatuge asas ta am kurevi adi islami dawlatu binga eli duwa haka dawla boduwe bina mundiya mikamuga sawbun ade mi hadisa muhim kamuga sawbun umar radiyallahu anhu ge zamanuga ekadege faranuge khilafatuge duwasruga ekadege faranuge ariha bay mihun tarikha gule kankamo nota tarihu ommehen riyak wen jehe kankamuga annam pesum kale fan sahabinna mashwara kuri timanna menge khas tarikh onnen jehe nun hayye timanna menge tarikh islami tarikh fashani
konta kon hije ehenduga bay befulun khiyal devvi tarihe bo ennun hije faris karya rum karaga tarihi otin eberno kurvidana nun hije komekas umar radiyallahu anhu namani nunake amil tarihe onnan je eya ki bay befulun khiyal devvi ingashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufan madaganne vidduhum pehegen tarihi jassa tarihi fatta anabba befulun khiyal devvi ingashe ekade gafar sallallahu alaihi wasallam islam dinagen haggu magagen badagen nabi duwas ay taarikh fashadus kamuga anala komekas nugata gos wara digu bashata ka fahuga befulun ebbasay ijma wani islami taarikh emme faha kurave emme muhim hadisa ki hijra ge hadisa ehbima islam taarikh fashamani hijra ge emativeri hadisa inne komekas ya kiga morge faanu ge edu waswar khalifa edu waswar khalifa edu waswar ga islami taarikh jahan fashi islami taarikh ge emme furutama wata fashi haraki ay hijra badagen nabi aharukumga befulu kanalu ba eduhum fashigin beda hisaba hijri taarikh hijri calendar gotuga umenna minge anraki hijra fashigin agumenna hisaba mihatana vi bas sakken agumen beenun kuram miladi taarikh bas asale besnun ay kidini gotuga henas agumenge islami ummatuge fakhuren ay haibatan ay haygatuga islami taarikh not hijri taarikh haki ehvega islam diinuge emmeha hukumta binawani hijri taarikh mastab binawani hijri taarikh adi dembes taarikh ega onnak muga wanama ekama binawani hijri taarikh bima agommen nadda ingen je hijri taarikh amen dannan je hijri taarikh amen e farata wanje mastaka adi khasako tegge e bar mahugotere khasavegamba hataru mahewak hataru mahew Allah subhanahu wa ta'ala كيت قرآن آيات كلام الله فواني الله سبحانه وتعالى بنتك أردن هدبي دوهوغا بار مهف باك مكان ألوية منها 4 هرم إيغترين حتر مهف بيه حرمة تركور لجنبا أي محرمها ذل هذه ججب مها ذل قيدة ذل حجة محتر محكيمي حرمة تركور لجنبا حتر مسكموغا ونعلو الله فواني komekas hijrage mi wahakata ki digu wahakata ki hama ye haki ga befurne awomen bisnadama ingawa hijrage mi mativeri hadisa hingadiya wettak egotum balairu hijra kurewmattaka Allah gama nabiy sallallahu alaihi wasallam muli datu rawale wara barugadiya wara vishnun tari kama kiga muli datu rawale manake agumenge islam deen warabbuda bar aluwa kamake ei kankan rawa plain kurmaki sakenne agumen komme kamek pura galat kamek puram beenu kamga wanama ekame hinga goi sabbar ko ekan hitterega kandala rawalu makki muhim kamek enkam bihini mifada bodu kamek rokkateri kamek ramun dairu note ekan kuruma masek kuramun dairu ekam wala rangala komme fiyawalakum rawalu makki ei muhim kamek ehem wegen nabiy sallallahu alaihi wasallam hataru maskurin midatul tayyar wala ganna fatta faharage ekan ehen sahabi ho neng oidan wata Allah ma nabiy gemma sahabi ma gaay kuriya khalil abubakar siddiq radiyallahu anhu bas ekan fahar neng oidan ehenas ekale fan hataru maskurin fajigen datul tayyar wala ganna fatta Allah taala iznal yuma ki gale fan datul yashuma edwas kandeli kude wala ganna egotum faha kore bay kankam balair ekade faru sallallahu alaihi wasallam maddi makkah lekmada ganna wire ekade faru dankol amuko annawa dankol endukol baldu kore eta onnabi adige faru ehen tanege kale faru ebis haygatto gora muhim kame ameyake mi faha kolen je alladhi Allah alige faana kale faana nengevi risk nuwata ekade faana e
kuri hibbar haigatuga mire wata midwaswaru bayakumihun Allah gama nabiya sallallahu alaihi wasallam datlu kuruma asfaane kamuge birugatikan bodo faawa duwaswaregga duwa hasko duwa hegge egga ekatege faanuge tambat kologo otmaki ei furana ammachallaago tum kala kamekam gannu nuwan bima haigatuga alige faanu e kurban wadaage nabi ekatege faanuge jana maalum ko jaanu e isku nangawa ekatege faanuge daan kuruga madu kore vi sabaki erum Allah ga ma nabiya sallallahu alaihi wasallam nikum wadaage tas emihum malamun dani Allah ga ma nabiya sallallahu onna am edukoga mihak otiyam ei nabiya sallallahu alaihi wasallam gabe nimma egota ya mihum madu kore mun dan heme ega sabun rasulullah sallallahu alaihi wasallam libene hele faana ge nikum wadaage abuka faana diha wadaage ebe furo ekiga makkaga rabbera nikum na wagot libigan dan ei ege haigatuga ege e maqsadak komekas mushrikum fariyattibe deterekun chekkolla kare faanuge endu konuga miya ko etto kare faanu etto chekkolla kare faanu onnata pene enka warnama makkaga mushrikun dami hundiya intizar kuramu nikunnan wagotaka komekas ma boda fajuru galikam faaru gen da fashima ei mi laswan fashima shakku taken asken belier ei adige komekas nabi sallallahu alaihi wasallam ani ege ma kuring gedu karaba wada effa hoga ba mi idan kuram bani nabi sallallahu alaihi wasallam hodagen mi haka wata gatlu koggen mi haka wata dirihutta ganech mi haka sateka jamaluge adiya nuwat ina hadirana haikatuga eduwastorga sateka jamalaki ei anehemman nyam millionaires kawane sawabe nota erugo muda haikatuga ehasa aguhunna eduwastorga jamaluge aguta komekas eha bodu age husaili yafoga habaru ekkon buyastoriya faturale bistakun ekale fan hodam bes osekke param fatada komekas mi haataki wara nagu haat miga alwan faaha kollan dihe kamaki mi haata bis ekale faanu wara wala ready wala makka nik wala ganna hisabu ekale faanu makka nik wala kiga buyastoriya mistak ekale faanu hoduma mistak mulam fasha komekas mi kama pas ekale fan tayar wala adrikan mutta ekale faanu ge mai sahabi Abu Bakr radhiyallahu anhu wadaage nabi hinga waafagos saru farabadaage hohoda wadaage etaruga ibe fulum badu kore tindo badu kore eruga etindu terega makka ge khabarta belumattaka mihak ayyan manaki duha kanta higamun dagotuge updates nuwata ege khabarta duwa liumaki muhim kam gawanata be fulum gatlu kurum be kurawaag masakatti kuramun dahi emima kommeriya kuwas e habarta kagen nabi sallallahu alaihi wasallam wadaganwa emme kommekas hama iha kiga tindu ahu tibe yerom kai chis boy chis be wane eha kiga ekam bes kalelo be ade asma bint abu bakr fan dari kalung asma ge faam ekam kandalu wa ekamanaaki ei be funna kai ngadeva kamana kamuka kanda edovi ehmegen kommere yakubes ekamana kai padaga padaga adi ekamana kai padaga tumattaka alane bodu otigan nolimu ekamana ge hedumuge bai kanda lavva e goto beenu kore kama riwayat to asmane ehmegen ekamana he deve matveri laqaben ei ذات لتوقين إما دفتي كندوك ذريعة كه روتا مي كمانايا لقب ديفا إما كماناج هبرا كيرما بيجربان كسبب كمانا دبل خاصة كم لقب كم مريا كويس هم روتا كايت بستر مغا بيفو سكتور هم أكيد تطوركي
digu dature munakka dature kamuga wihindu adi aamugo tegga da magun gossi kamuga waanama e beefulun kuri hisaba wi tan hoduma faseha waana tiwe beefulun ikhtiyar kurevvi madina jimattaka mulin mage aamuko mistak natur kura mage no henekkamako mage ikhtiyar kurevvi kommekas mikam bes waan ready wadagen nevi tayyar wadagen nevi ekamattaka khassa beefule aaru kaati kotuga nenge werga kommehen adi ega ekade faan sartan kurabba muslimaka bumbes megen kafir ma ikhtiyar kurevvi nenge tayin kurevvi kommekas eki ekama molu qabilu mihekkam ga be tiwe gota enaga beenu mattaka ekade faan ayyan kurevvi kommekas ena ekiga madina wadagen nabi aru kaati gotuga emiha hame yakiga ebe fulun makka nikmada gati saura dimal nanti sauru da eruga i makka rabber enas amgote madina dami hun dan ega anek kola makka nikun da ega msigan ekale fano parabara vishnu fu bhatta yafiye mistakun ebe fulun dia magu sida agir nuwane gottaka ebe fulun nagadne saruga holaga teriya matiga hola innabi hola ini matiga kommegas tunuga madu kore ebe fulun madu kore pandika hodamu abay ebe fulun e bayeg adu ibe hisaba taaribi ehin dabkor fa dannawani abkor fa allah ga ma nabiyaye ebe mi hu tiriya bilal kamuga waan tumanna fenna niya eluga allah ga ma nabiya war yagin kama tibara ekiga isravani ya babakor ma dhannuka bithnain wallahu salisuhuma kalega fan hipurani hejim tata demihu hunak enakko allah subhanahu wa ta'ala ibeka ekiga wadiga beyita bima timman farate manake allah subhanahu wa ta'ala ge tawfiqa arakatri kama ade binayat bekol evah ema efis kama ka dran washe kambod washe la tahzan inna allah ma'ana kalega fan kambod washe dran washe ama kaswarun allah wani tibanna menna ekugaye mi haygatuga muslim aqida ka banjeni komme fada undagu halaten akamuga vias agomen jehe agomen na akiga allah wadiga manak andan kura adikiye egota e vishnu bhatta allah onne agin kama tawakkal kurumuge e wiyati namuna e yesfage jehe komme kas mi hijrage wahakata kuta amen bigidia bay ibrat wahakata allah ga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam makka nikomada ga nabi makka yaki ekalege faanu emme lobiwa obfulwa binkamuga wi hindu ekama hitam korawa halu ekale faanu makka ge rabbera badaga nabi hindu makka ya mukhatab korawa ekalege faanu daluwi makka kale tibage ahulu verin tiban kalege faanu tibage bibun nerlu namtu kalege faanu tarum nekunna hurimu mana kibta madakuri kommekas aka ihana emilobal makki makkage bin ade hijra ki ifad muhim gurbani tereg faanu mudadu korawa ahlurin du korawa doba bindu korawa gedar du korawa allah takawala ne eya kiga hijra legen diyi emme ma legen ba hijra hame ya kiga egota allah taka ikhlas kama kiga intiqal mun taka bad mun qura komme kame gas ikhlas kuma ki lazim kare ehni hijra ga haqiqi maqsad haqiqi hijra darmiya sawab haqiqi barakat trikum hasil legen dani hayda tuga kamuga ikhlas kam tim allah taka kuri ehme allah subhanahu wa ta'ala gaman ba rabba fa be إنما الأعمال بالنيات إمها عملت بنامج مني
niyatuge machis hema ekadege faanuge halatu islami dawtattaka islam dinattaka islam dina gowalumattaka e huri halatu e bure fase halatuka allah hattaka hijra korevi ei matwere hijra hama yakiga argumentere mihaku enage uffafataka enage neeggaane kankan duuka tawbaabe allahumma anna ahunges eives hijraage maabegen bawattare nabiy sallallahu alaihi wasallam ariga ifaarega miyak soodanani ayyul hijrati afdal ya rasulullah allah ma nabiyya kon hijrate to e maabegen ban hinduga kale faanu hadis rabbani an tahjura ma kariha rabbuka ei tibaage rabbanta ilahu nurussava emmeha kankan duukollume e hijraki maneki e kuramundiya faafa duuko hekaman ahu hijure e kuramundiya neeggaani kan duuko hemaga juwabun e hijra ma eves hijraage maabege bawatter em hijreeki hamekane taakan diumen nu enakamo ei en hori hayatu en haataru haataka bal enage haat bal kurun emegen nabiy sallallahu alaihi wasallam efaiga sahabiinna madab qurabba hadisrabani hal hijratu hagigi hijreki an tahjura tiba duukollume al khata wal maasi ay goos kantattaka faafata duukollume e hijreki e hagigi hijreki ema haygatuga argumen hijra kurang ay islam diinuga sare kurabbaha kamekkamga wihin hijra kuram jeheni ikhlas tari kama akiga allah hattaka adi allah kana eluvi maga muhimmu kame hasil kuruma nuata ernage musim maslahate hasil kuruma nuata iman kam kotun ernage iman kam matiwane halaka diuma nuata islam din khidmat kurumuga itara fasiha wana gottakattaka nuwata mujtama hegotuga khidmat kuruma fasiha wana gottakattaka ene hijra kuridan enima mi hijreki nuwata gotti umma hijreki allah baraka labbana kabar komekas hijrage baaro hal saata umman islami tarihum fennaga buhuri nabiyunna bisnali kamuga bes befulunge gawmu du korabba eta gawme bayfar du korabba wada gannabi ibrahim alayhis salam kayfa wada gannabi iraq du korabba wada gannabi misr du korabba wada gannabi sham kare palestine du korabba wada gannabi makka mabim ema ijaz kare wada ema egen geni haygatuga allah hattaka bin du kolla ehem bibaka diumaki ay mahwege makbek yotuk faana kare faana ari wada gannabi musa ge faanu ekale fa nobiwa ailaya bin du korabba ekale faanu bas abuti otun namis jire bata ema haygatuga mi hijra eke waha kata kommekas hijuri hare nimi hijuri hare fashigen da iru agumu hadan akollan jihe hijrage waha kata khas kotaka nabi sallallahu alaihi wasallam e mabegam ba hijra e sabu islam dinan nasra kamiyabiya e fulagen de minbar haygatuga ay duniyaga taarikh haran kolli matibele begamba borubegamba bale komekas hijreki ay erne huri halatu ay halatu kabalu nuwata allah subhanahu wa ta'ala ruswa magwa huri minyaku ruswa maga huri ujuwa maki ay hijra kurum helma agomen allah hattaka hijra mattaka komme nujihe taaka daak henakmu enaga amilla diri urmuga bes enage neeggaani kankama faafata duuka allah tawbaabe yamaka rujua bima haygatuga ekulawni matulegam ba hijre ay maabegam ma hijre allah subhanahu wa ta'ala agomenna hijraga mi hadisain eki ibrattaka yaal murkurawa agomenna ki allah hattaka hijra kabekamuga lawa allah ta'ala haram kore kankamun guruhelibe hemaka دا بيتهم لواش آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.